posne kakao oblande, sastojci za posne kakao oblande, 600 g šećera, 250 g margarina, 300 g keksa, 2 kašike kakaoa, kesica vanilin šećera, 4 lista oblande. Posne kakao oblande se pripremaju na sledeći način: šećer i 2 decilitra vode staviti na šporet da sirup provri. Nakon toga skloniti sa vatre i odmah dodati na listiće isečen margarin i stalno mešati da se istopi. Zatim dodati izlomljen keks, vanilin šećer i kakao, pa brzo izmešati da se masa izjednači. Na oblandu staviti nekoliko kašika fila i ravnomerno ga premazati, prekriti drugom oblandom i dalje tako redom dok se ne utroši sav materijal. Pokriti čistom salvetom i preko salvete staviti teži predmet da se fil i oblande dobro zalepe. Pre služenja kolač iseći na kocke. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.